agira ati nkimenya ubwenge nasanze abandera bahora bampa imiti ariko nkabona batayiha abandi bana tungana. Ubwo narerwaga na mama wacu kuko data na mama bari barapfuye bazize ubwandu bwa Sida. Ubwo rero nanjye nari naravukanye ubu bwandu. Nagiye mbaho nabi hagira indwara nyinshi, hari nubwo narwaye ibisebe umubiri wose, maze abana ndetse n'abakuru bakanena ntihagire n'unkoraho. Mu by'ukuri nakuranye agahinda gakomeye, najya kwiga nkiga rimwe na rimwe ubundi nkaba ndwaye. Maze kugira imyaka 17, mama wacu yanzanye hano mu Ruhango mu Isengesho mu misa iturirwa abarwayi. Iyi misa iraba ndetse haba n'isengesho ryo gusabira abarwayi. Igihe isengesho ryari rigeze hagati n'isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya ritembera mu bitabiriye misa, rigeze imbere yanjye numva umwe mu basabira abarwayi aravuze ngo hari umwana w'umukobwa wavukanye ubwandu bw'agakoko gatera Sida, Yezu aramukijije. Uwo muntu yahise avuga n'imyaka yanjye. Maze kubyumva nahise menya ko ari njye. Ubwo nasubiye kwa muganga basanga nta bwandu ngifite, ndetse njya no ku yandi mavuriro bose bagasanga ndi muzima. Ubu ndi umukobwa mwiza usingiza Imana kandi ndi muzima. Mumfashe gushimira Nyagasani Yezu Iyumvire.